Kasang Voice of the People Party hakas kisah jan. Kalau pelong ya kajalang hapo aksnong lauba kawin aksnong kebetulan hapo Mawson Ram constituency. Hakan kajalang adong ru uba adan Presiden juga seng. Dr. Ricky AJ Sengkon General Secretary juga seng bolong ru kacukopod ukertong juga seng seka election celok Sabah. Adong ru uba Barastel Mar Banyang MLA juga Maulai. Kumjuru Organizing Secretary juga BTP Mawson Ram Dr. Risiven Shang Pliang. Hakan kajalang layuk man pensyai ke babun kimat ke juga seng kumjuru ikenongring menjongka. Hari melawai ke jalan ada pelong ru ia ke jalan mat perut khot pada sahi de kispangot ki pai ba kila penyeso ila de ba gani keseng. Akan di jalan layu i ba amtang ki belahia ki belasan ba kisamla ki pelawan masngap ke jalan bonu ki kena arit ki belan masngap ia gani ke jalan ke bela pelong hakade ke senang. Bagi tan benta bantau history haga jim gaji kenapa andang ila temen Nema asyuk banyak banyeng, ni dia tu kena sarong igi kon giti, balai mangi me, kibali yang rangba, haga tu kapor, banu yang tu guanang sini, ni dia berkata pini kecil nanti, pini kecil nanti, kecil gepet kecil. Kini kibali tu, orang ni dan bentang ni pertala akma, kini kena kini jeng akma, kini berkame, kini yang dia. Kira rai, bandung syati yang eno. Yon ulah yo priyo wan ni tu kita kimena ciye yang tos so kan ciye ulah yo priyo ti nak turu wan se mai sembilan te ngilale hakaye jo kita kimena ajana barmong yu blai me pak ka khna dan me ka khna thanbam le khala kerti ka yo priyo tanga kam ka jam phampaton ni berthen menbam le men besar le Wong wilayah kut ban-ban artinya mustaq artinya amin. Kita ini kedua tu kecil ceri amar bilang. Tiap zaman tak artinya temang wilayah kut. Ingin angsu uno di bayi. Dan orang tapi firman kamu terusai. Jangan jing syariah. Barang jing ini ya ingin pengelak kompong yang negeri kami LG. Tidak perlu jing syariah dijelaskan. Hampra, hampra. Kublai si Hazarmu. Bersebut pak nampak.